মহিনাহঁত আজি আমি ABCD শিকিম দেই তোমালোকে মোৰ লগে লগে কৈ যাবা A for apple apple মানে আপেল B for ball C for cat cat মানে মেকুৰী D for dog dog মানে কুকুৰ E for elephant elephant মানে হাতী F for fish fish মানে মাছ G for girl girl মানে ছোৱালী H for hen hen মানে কুকুৰা চৰাই I for ice cream ice cream মানে বৰফ J for jug K for kite kite মানে চিলা L for lion lion মানে সিংহ M for mango mango মানে আম N for net net মানে জাল O for orange orange মানে কমলা P for parrot parrot মানে ভাটৌ চৰাই Q for queen queen মানে ৰাণী R for rose rose মানে গোলাপ ফুল S for star star মানে তৰা T for tree tree মানে গছ U for umbrella umbrella মানে ছাতি V for violin violin মানে বেহেলা W for watermelon watermelon মানে তৰমুজ X for xylophone Y for yoga yoga মানে যোগাসন Z for
জেব্ৰা। মইনাহঁত আজিলৈ বাই বাই।